Rwenzori je gorje u središnjoj Africi, koje se nalazi na granici Ugande i Demokratske republike Kongo. Evo i 5 zanimljivih činjenica o gigantskim biljkama ovog dela. Poznata kao Mesečevo gorje, ova planina je gotovo uvek sakrivena ispod debelog pokrivača oblaka i guste magle. I samo nekoliko dana u godini ova treća najviša planina u Africi otkriva svoje ledene grebene i vrhove u punom sjaju. Planina je inače prvi put osvojena 1906. godine, kada se italijanska ekspedicija popela na vrh i po prvi put u istoriji kreirala precizne mape. 9 vrhova gorja visoko oko 5000 metara, a najviši Mount Stanley je najviša planina Demokratske republike Kongo i Ugande, treća najviša u Africi sa visinom od 5109 metara. Za razliku od drugih planinskih divova Afrike, uključujući Kilimandžaro i Mount Kenya, Rwenzori nije vulkanski masiv. Sastoji se naime od stena nastalih duboko ispod zemljine površine. Prema lokalnom jeziku domorodaca Rwenzori znači kralj magle ili kišotvorac i to je svakako prikladno ime. Pored toga što je gotovo uvek prekrivena maglom, na ovoj planini kiša i sneg padaju gotovo svaki dan. Ispod planine Rwenzori izvire reka Nil. Rwenzori gorje je poznato po neobičajno velikim biljkama i životinja. Ovde raste recimo visoki vresak, visoki srodnik praktično vreska sa ovih prostora, visok praktično kao ljudi, divovske lobelije visoki po nekoliko metara. Pored njih žive životinje poput afričke divlje svinje, ubedljivo najveće divlje svinje u Africi i bele čiope koje su dvostruko veće od svojih evropskih rođaka. Botaničari visok rast tih tropskih vrsta objašnjavaju pomanjkanjem suparničkih stabala, ali jedinstvenim klimatskim uslovima. Jaki pljuskovi i gusta magla stalno se izmenjuju sa sunčanim vremenom, a svake noći ima mraza. Ne zaboravite, nedavno smo pokrenuli naš najnoviji projekat i novi YouTube kanal Serbia Prank. Zapratite i ovaj naš kanal jer vas na njemu očekuje mnogo domaćih prankova, skrivenih kamera, šala i generalno mnogo dobre zabave. Serbia Prank, novi kanal iz naše YouTube familije.